Bedemi. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Elif lam mim slod. Ovo je knjiga koja ti se spušta, pa neka ti u grudima ne bude nikakve tegobe zbog nje, da njome upozoravaš i da vjernicima bude opomena. Slijedite ono što vam se od Gospodara vašeg objavljuje i pored njega ne slijedite druge kao zaštitnike, a kako se vi malo prisjećate i pouku primate. Koliko smo mi samo naselja razorili, a kazna im je naša dolazila noću ili danju kad bi prilegli. A priznanje njihovo, kada bi im došla kazna naša, bile su samo riječi, zulumčari smo zaista bili. I sigurno ćemo pitati one kojima smo poslanike slali, a pitat ćemo doista i poslanike. Pa ćemo im sigurno kazivati po znanju našemu sve što o njima znamo, a mi nismo odsutni bili. Vaganje toga dana bit će pravedno, oni čiji tas dobra bude teži, on će uspjeti. A oni čiji tas dobra bude lakši, oni će, zato što ajete i znakove naše nisu priznavali, stradati. Mi smo vas na zemlji smjestili i na njoj vam sve što je potrebno za život dali, kako vi malo zahvaljujete. Mi smo vas stvorili i onda vam oblik dali, a poslije melecima rekli, seđdu Ademu učinite, pa svi seđdu učiniše osim Iblisa. On nije bio među onim koji na seđdu padoše. Šta te je navelo, pa da ničice ne padneš kad sam ti naredio, upita on, ja sam bolji od njega, mene si od vatre stvorio, a njega od ilovače, odgovori. Onda silazi iz dženneta, reče on, nije tvoje da se u njemu oholiš, silazi, ti si zaista među prezrenim. Daj mi vremena do dana njihova oživljenja, zamoli. Daje ti se vremena, reče on. Kao što si me u zabludu zaveo, reče, tako ću i ja ljude na tvome pravom putu sigurno presretati. Pa ću im doista iz prijeda, iz traga, iz desna, iz lijeva prilaziti i ti ćeš ustanoviti da većina njih neće zahvalna biti. Izlazi iz njega pokuđen i ponižen, reče on, tobom i svima koji se za tobom budu poveli, doista ću džehennem napuniti. Ti, o Ademe, i supruga tvoja u džennetu stanujte i odakle god hoćete jedite, samo se ovom drvetu ne približujte, pa da tako u redovima zulumčara budete. I šeitan ih počne navraćati da bi im otkrio stidna mjesta njihova koja su im skrivena bila i reče, Gospodar vaš zabranjuje vam ovo drvo samo zato da ne biste meleci postali i da ne biste u redovima besmrtnika bili. I zaklinjaše im se, ja sam vama dvoma zaista savjetnik iskreni. I na prevaru ih zavede, kad oni ono drvo okusiše, stidna mjesta njihova ukazaše im se i oni po sebi dženecko lišće stavljati počeše. Zar vam to drvo nisam zabranio, zovnu ih Gospodar njihov, i rekao vam, šeitan vam je zbilja otvoreni neprijatelj. Gospodaru naše, rekoše oni, sami smo sebi zulum učinili, i ako nam ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo u redovima gubitnika biti. Silazite, reče on, jedni drugima ćete neprijatelji biti, na zemlji ćete boraviti i do određenog vremena uživati. Na njoj ćete živjeti, na njoj umirati i iz nje oživljeni biti, reče on. O sinovi Ademovi,
Dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odijela, ali odjeća bogobojaznosti, to je ono najbolje. To su neki Allahovi znakovi da bi se oni prisjetili i pouku prihvatili. O sinovi Ademovi, neka vas nikako ne zavede šeitan, kao što je roditelje vaše iz dženneta izveo, skinuvši s njih odjeću da bi im stidna mjesta njihova pokazao. On vas doista vidi, oni i vojske njegove, odakle vi njih ne vidite. Uistinu, mi smo učinili šeitane zaštitnicima onih koji ne vjeruju. A kada urade neko gnusno djelo govore, zatekli smo pretke naše da to rade, a i Allah nam je to zapovidio. Reci, Allah ne zapovijeda da se rade gnusna djela. Zašto o Allahu govorite ono što ne znate? Gospodar moj naređuje pravednost i obraćajte se samo njemu kad god obavljate namaz i molite se iskreno mu ispovjedavajući vjeru. Kao što vas je prvi put stvorio, tako će vas ponovo oživiti. On jedne na pravi put upućuje, a drugi s pravom zabludu zaslužuju, jer oni umjesto Allaha doista šejtane za zaštitnike uzimaju i misle da su upućeni. O sinovi Ademovi, kad god u mešćid pođete odjeću pristojnu, ukras vaš nosite i jedite i pijte, samo ne pretjerujte. On zaista ne voli one koji pretjeruju. Reci, ko je zabranio Allahove ukrase koje je on za robove svoje stvorio i ukusna jela? Reci, to je za vjernike na dunjaluku, a i na ahiretu jesu samo za njih. Eto tako mi podrobno izlažemo ajete ljudima koji znaju. Reci, gospodar moj zabranjuje gnusna djela i javna i tajna, i grijehe i bespravnu upotrebu sile, i da Allahu u obožavanju pridružujete one za koje on nikakav dokaz objavio nije, i da o Allahu govorite ono što ne znate. Svaki narod ima svoj rok i kad dođe njihov rok, neće ga moći ni za tren jedan odložiti niti ubrzati. O sinovi Ademovi, kad vam između vas budu dolazili poslanici koji vam kazuju ajete moje, onda za one koji se budu uščavali i dobra djela činili nema straha niti će za bilo čim tugovati. Oni koji ajete i znakove naše budu poricali i od njih se budu oholo okretali, bit će stanovnici vatre, u njoj će vječno ostati. Ima li onda većeg zulumčara od onoga koji o Allahu govori laži ili poriče njegove ajete i znakove? Takvi će dobiti sve što im je zapisano, ali kad im se izaslanici naši dođu da im duše uzmu, upitaće, a gdje su oni koji ste se umjesto Allaha prizivali? Izgubili su nam se, odgovorit će, i sami protiv sebe posvjedočiti da su nevjernici bili. Reći će on, ulazite u vatru sa zajednicama džina i ljudi koji su prije vas bile i nestale, i kad god neka zajednica uđe, proklinat će onu sebi sličnu za kojom se u nevjerovanju povela, a kad se svi u njemu iskupe, tad će oni iz druge reći za one iz prve, gospodaru naš, ovi su nas u zabludu odveli, zato im daj dvostruku patnju u vatri. Za sve će biti dvostruka, reći će on, ali vi ne znate. A oni iz prve reći će onima iz druge, vi nemate nikakve prednosti nad nama, zato iskusite patnju za ono što ste radili.
Doista onima koji ajete i znakove naše budu poricali i prema njima se budu oholo odnosili, kapije nebeske neće se otvoriti, niti će oni u džennet ući sve dok se deva kroz iglene uši ne provuče. Eto tako ćemo mi prestupnike kazniti. Od džehennemske vatre će im ležaji, a i pokrivači iznad njih biti. Eto tako ćemo mi zulumčare kazniti. Oni koji budu vjerovali i dobra djela činili, a mi nikog ne zadužujemo mimo njegovih mogućnosti, bit će stanovnici dženneta, u njemu će vječno ostati. Iz njihovih ćemo grudi zlobu odstraniti, ispred njih će rijeke teći i oni će govoriti: hvaljen neka je Allah koji nas je na pravi put uputio. Mi ne bismo na pravom putu bili da nas Allah nije uputio. Poslanici gospodara našeg istinu su donosili i doviknuće im se: taj ste džennetu nasljedstvo dobili za ono što ste činili. I stanovnici dženneta stanovnike vatre dozivaće: mi nađosmo da je istinito ono što nam je gospodar naš obećao. Da li ste i vi našli da je istinito ono što je vama gospodar vaš prijeteći obećao? Jesmo, odgovorit će, a onda će jedan glasnik među njima viknuti: neka Allahovo prokletstvo na zulumčarima ostane, koji su od Allahova puta odvraćali i nastojali da ga iskrive i koji u ahiret nisu vjerovali. Između njih bit će zid, a na vrhovima ljudi koji će svakog po obilježju njegovom poznati, i oni će stanovnicima dženneta prije nego uđu njega viknuti: selamun alejkum, a to će silno željeti. Kada im pogledi skrenu prema stanovnicima vatre, uzviknuće: gospodaru naš, ne daj nam da budemo s ljudima zulumčarima. Oni koji će po vrhovima bedema biti zonuće ljude koji će po obilježju njihovom poznati i reći će: nije vam koristilo vaše mnoštvo i to što ste se oholo držali. Zar ovo nisu oni za koje ste se zaklinjali da ih Allahova milost neće stići? Uđite u džennet, nikakva straha za vas neće biti i ni za čim vi nećete tugovati. I stanovnici vatre dozivaće stanovnike dženneta: prolite na nas vode ili nešto od onoga čime vas je Allah obdario, a oni će reći: Allah je doista to dvoje nevjernicima zabranio. Onima koji su vjeru svoju za zabavu i igru držali i koji je život na zemlji bio obmanuo, zaista ćemo danas mi njih zaboraviti, kao što su zaboravljali da će na ovaj dan pred nama stajati, i zato što su ajete i znakove naše poricali. A mi smo im donijeli knjigu koju smo po znanju našem objasnili da bude uputa i milost ljudima koji vjeruju. Čekaju li oni da se to obistini? Onoga dana kada se obistini, reći će se oni koji su je prije bili zaboravili: istinu su poslanici gospodara našeg donosili. Da nam je zagovornik kakav, pa da se za nas zauzme, ili da nam je da budemo vraćeni pa da postupamo drugčije nego što smo prije postupali. Ali oni su sami sebe upropastili i zagubit će im se oni koji je su izmišljali. Zaista je gospodar vaš Allah koji je nebesa i zemlju u 6 dana stvorio, a zatim se nad aršom uzvisio. On tamom noć i dan prekriva i ona ga u stopu prati, a sunce i mjesec i zvijezde pokoravaju se njegovoj naredbi. Samo on raspolaže stvaranjem i odlučivanjem. Uzvišen neka je Allah, gospodar svjetova.
Molite se ponizno i u sebi gospodaru svome. On doista ne voli one koji granicu prelaze. I ne pravite nered na zemlji kada je na njoj red uspostavljen, a njemu se molite sa strahom i nadom. Milost je Allahova doista blizu onih koji dobra djela čine. On je taj koji šalje vjetrove kao radosnu vijest milosti svoje, a kad oni pokrenu teške oblake, mi ih prema mrtvom predjelu potjeramo, pa na njeg kišu spustimo i učinimo da uz njenu pomoć rastu plodovi svakovrsni. Tako ćemo i mrtve oživiti da biste se prisjetili i pouku prihvatili. U plodnom predjelu raste bilje uz dopuštenje gospodara njegova, a u neplodnom tek s mukom. Eto tako mi na razne načine izlažemo znakove ljudima koji zahvaljuju. Mi smo Nuha poslali narodu njegovu, pa im je on govorio: o narode moj, Allahu ibadet činite, vi drugog Boga osim njega nemate. Ja se doista bojim za vas patnje na velikom danu. A glavešine naroda njegova odgovarale su: mi smatramo da si ti doista u potpunoj zabludi. A on je govorio: o narode moj, nisam ja u nikakvoj zabludi, nego sam poslanik gospodara svjetova. Dostavljam vam poslanice gospodara svoga i savjetujem vas, ja od Allaha znam ono što vi ne znate. Zar vam je čudno što vam pouka od gospodara vašeg dolazi po čovjeku jednom od vas, da vas upozorava da biste se Allaha bojali i da biste pomilovani bili? Ali oni su ga lažnim smatrali, pa smo spasili njega i one koji su bili uz njega u lađi, a one koji u ajete i znakove naše nisu vjerovali, potopili. Uistinu, oni su pravi slijepci bili. A Adu, njihova brata Huda, poslasmo. On je govorio: o narode moj, Allahu ibadet činite, vi drugog Boga osim njega nemate, zar se sačuvati nećete? Glavešine naroda njegova koji nisu vjerovali odgovarale su: mi smatramo da si ti doista u ludilu i mi mislimo da si zaista lažac. A on je govorio: o narode moj, nije pri meni nikakvo ludilo, nego sam gospodara svjetova poslanik. Dostavljam vam poslanice gospodara svoga i ja sam vam iskreni savjetnik. Zar vam je čudno što vam pouka od gospodara vašeg dolazi po čovjeku jednom između vas, da vas opominje? Sjetite se da vas je on nasljednicima Nuhova naroda učinio i stvorio vas krupnog rasta. I neka su vam zato uvijek na umu Allahove blagodati da biste uspjeli. Oni su govorili: zar si nam došao zato da samo Allahu ibadet činimo, a da napustimo one koji su preci naši obožavali? Učini da nas snađe to što nam prijeteći obećavaš, ako je istina to što govoriš. Već vas je snašla kazna i gnjev gospodara vašeg, govorio je on. Zar sa mnom da se prepirete o imenima nekakvim kojima ste ih vi i preci vaši nazvali, a o kojima Allah nikakav dokaz nije objavio? Zato čekajte i ja ću s vama sigurno čekati. I mi smo iz milosti naše njega i one koji su bili uz njega spasili, a do posljednjeg istrijebili one koji dokaze naše nisu priznavali i koji nisu vjerovali. A Semudu smo njegova brata Saliha poslali: o narode moj, govorio je on, Allahu ibadet činite, vi drugog Boga osim njega nemate. Evo vam znaka gospodara vašeg,
ova Allahova kamila za vas je znak. Pustite je neka pase po Allahovoj zemlji i ne zlostavljajte je da vas bolna kazna ne bi snašla. I sjetite se da vas je on nasljednicima Ada učinio i da vas je on na zemlji nastanio. U ravnicama njezinim palače gradite, a u brdima kuće klešete. I neka su vam uvijek na umu Allahove blagodati i ne činite zlo po zemlji nered praveći. A glavešine naroda njegova, oni koji su se oholili, upitaše potlačene, oni među njima koji su vjerovali. Vjerujete li vi da je Saliha poslao gospodar njegov? Mi uistinu vjerujemo u sve ono što je po njemu poslano, odgovoriše oni. A mi doista ne vjerujemo u to što vi vjerujete, rekoše oni koji su bili oholi. I zaklaše oni kamilu i zapovijed gospodara svoga ne poslušaše i rekoše: O Salih, učini da nas nađe to što prijeteći obećavaš, ako si iz reda poslanih. I zadesi ih strašan potres i oni u zemlji svojoj osvanuše mrtvi nepomični. A on ih napusti i reče: O narode moj, prenio sam vam poslanicu gospodara svoga i savjetovao sam vas, ali vi ne volite one koji savjetuju. I sjeti se Luta, kad reče narodu svome: zašto činite razvrat koji niko među svim svjetovima prije vas nije činio? Vi zaista strasno prilazite muškarcima umjesto ženama. Šta više, vi ste narod koji sve granice prelazi. A odgovor naroda njegova bio je samo to što su rekli: istjerajte ih iz naselja vašeg, oni su zaista ljudi koji se od toga ustežu. I mi smo njega i porodicu njegovu spasili, osim žene njegove, ona je ostala sa onima koji su kaznu iskusili. I na njih smo kišu grumenja spustili, pa pogledaj kako su prestupnici skončali. A i u Medijen, njihova brata Šuaiba, poslasmo: O narode moj, govorio je on, Allahu ibadet činite, vi drugog Boga osim njega nemate. Jasan dokaz od gospodara vašeg došao vam je, zato punite mjercu i vagu i ljude ni u čemu ne zakidajte i red na zemlji ne remetite kad je već na njoj red uspostavljen. To je bolje za vas ako ste vjernici. I ne postavljajte zasjede na putu prijeteći i od Allahova puta odvraćajući one koji u njega vjeruju, željeći da on kriv bude. I sjetite se da vas je bilo malo i da vas je on umnožio. A pogledajte kako su skončali oni koji su nered pravili. Iako jedni od vas vjeruju u ono što je po meni poslano, a drugi ne vjeruje, pa čekajte dok nam Allah ne presudi, a on je najbolji sudija. I glavešine naroda njegova, oni koji su bili oholi, rekoše: ili ćemo mi, o Šuaibe, i tebe i one koji s tobom vjeruju iz naselja našeg istjerati, ili ćete se vratiti u našu vjeru, zar i protiv naše volje, reče on. Ako bismo se u vjeru vašu vratili nakon što nas je Allah iz nje izbavio, na Allaha bismo laž iznijeli. Mi ne treba da se u nju vraćamo, osim ako to htjene Allah, gospodar naš znanjem svojim sve obuhvata. U Allaha se uzdamo, gospodaru naš, ti presudi nama i narodu našem po pravdi, ti si presuditelj najbolji. A glavešine naroda njegova, oni koji nisu vjerovali, rekoše: ako pođete za Šuaibom, bit ćete sigurno izgubljeni. I zadesi ih potom strašan potres i oni osvanuše u zemlji svojoj mrtvi nepomični.
Oni koji su smatrali Šuajba lašcem, kao da nikad nisu u njoj ni bili. Oni koji su smatrali Šuajba lašcem, oni su baš gubitnici bili. A on ih napusti i reče: o narode moj, prenio sam vam poslanice gospodara svoga i savjetovao vas, pa zašto da tugujem za narodom nevjerničkim? I mi ni jednog vjerovjesnika u neko naselje nismo poslali, a da stanovnike njegove bolešću i neimaštinom nismo kaznili, da bi se pokajnički molili. Prije bismo zlo zamijenili dobrim, dok se ne bi umnožili i rekli: zadesili su i naše pretke i neimaštine i blagostanje, i tada bismo ih iznenada kaznili, a oni ni predosjetili ne bi. A da su stanovnici naselja vjerovali i bogobojazni bili, mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali. Ali oni su poricali, pa smo ih kažnjavali zbog onog što su činili. A zar su stanovnici naselja sigurni da ih naša kazna neće snaći noću dok budu spavali? Ili zar su stanovnici naselja sigurni da ih naša kazna neće snaći danju dok se budu zabavljali? Zar oni misle da su sigurni od Allahovog lukavstva? Da su sigurni od Allahovog lukavstva misli samo narod gubitnički. Zar nije jasno onima koji nasljeđuju zemlju nakon prijašnjih stanovnika njezinih, da ćemo i njih, ako budemo htjeli zbog grijehova njihovih kazniti ili im srca zapečatiti, pa neće moći čuti? O tim naseljima mi ti neke događaje kazujemo. Poslanici njihovi jasne su im dokaze donosili, ali oni nisu povjerovali zato što ni prije nisu vjerovali. Eto tako Allah srca nevjernika zapečati. A mi nismo uspostavili da se većina njih zavjeta drži, a ustanovili smo da većina njih doista su buntovnici. Zatim smo poslije njih poslali Musa sa dokazima našim faraonu i glavešinama njegovim, ali oni u njih nisu povjerovali, pa pogledaj kako su skončali i oni koji su nered činili. I Musa reče: o faraone, ja sam uistinu poslanik gospodara svjetova. Dužnost mi je da o Allahu samo istinu kažem. Donio sam vam jasan dokaz od gospodara vašeg, zato pusti da idu sa mnom sinovi Israelovi. Ako si donio kakav dokaz, reče, pokaži ga, ako si od onih koji istinu govore. I on baci štap svoj, kad on prava zmijorina. I izvadi ruku svoju, ona zaprisnije postade bijela. Glavešine naroda faraonova povikaše: ovaj je doista čarobnjak koji zna. On hoće da vas izvede iz zemlje vaše, pa šta predlažete? Zadrži njega i brata njegova, rekoše, a pošalji u gradove sakupljače. Predate će sve vješte čarobnjake dovesti. I faraonu čarobnjaci dođoše: da li ćemo doista nagradu dobiti ako budemo pobjednici, upitaše. Da, reče, i bit ćete zaista među meni bliskima. O Musa, rekoše onda, hoćeš li ti ili ćemo mi baciti? Bacite vi, reče on, i kad oni baciše, oči ljudima začaraše i jako ih prestrasiše i vrađbinu veliku prirediše. I mi naredismo Musau: baci štap svoj, i on odjednom proguta sve ono čime su oni obmanu i bili izveli.
I tako istina na vidjelo izbi i pokaza se da je bilo lažno ono što su oni priredili. I tu oni bijahu pobjeđeni i posadoše poniženi. I čarobnjaci se licem na tlo baciše, mi vjerujemo u gospodara svjetova povikaše, gospodara Musaova i Harunova. Zar da mu povjerujete prije nego što vam ja dozvolim, viknu faraon. Ovo je uistinu smicalica koju ste u gradu smislili da biste iz njega stanovnike njegove izveli. Znat ćete vi. Izodsjecat ću vam sigurno ruke vaše i noge vaše unakrst, a onda ću vas sve zbilja razapeti. A oni rekoši, mi ćemo se doista gospodaru našim vratiti. Ti nam zamjeraš samo to što smo u dokaze gospodara našeg povjerovali kad su nam došli. Gospodaru naš, obaspi nas strpljivošću i učini da kao predani vjernici umremo. A glavešine naroda faraonova rekoše, zar ćeš ostaviti Musa i narod njegov da nered po zemlji pravi i da tebe i božanstva tvoje napusti? On reče, ubijat ćemo mušku djecu njihovu, a žensku ćemo im ostavljati u životu. Mi uistinu vladamo nad njima. Musa reče narodu svome, molite Allaha da vam pomogne i budite strpljivi. Zemlja je doista Allahova, on je daje u nasljeđe kome on hoće od robova svojih, a lijep ishod pripada bogobojaznima. Zlostavljani smo, rekoše oni, prije nego što si nam došao, a i nakon što si došao. A Musa reče, možda će gospodar vaš neprijatelja vašeg uništiti, a vas nasljednicima na zemlju činiti, da bi vidio kako ćete postupiti. I mi smo kaznili faraonov narod gladnim godinama i oskudicom u plodovima, da bi se prisjetili i pouku uzeli. I kad bi im bilo dobro, oni bi govorili, ovo smo zaslužili, a kad bi ih snašla kakva nevolja, zloslutnju su nalazili u Musau i u onima koji su s njim vjerovali. Ali ne, njihova je zloslutnja od Allaha bila, samo što većina njih nije znala. I govorili su, kakav god da nam dokaz doneseš, da nas njime opčaraš, mi ti nećemo vjerovati. Pa mi na njih poslasmo i poplavu, i skakavce, i krpelje, i žabe, i krv, sve jasne znakove, ali su se oni oholili, a bijahu narod prestupnički. I kad bi ih zadesila patnja, govorili bi, o Musa, moli se za nas gospodaru svome onako kako ti je on naredio. Ako nas oslobodiš patnje, mi ćemo zaista vjerovati i s tobom ćemo sinove Israilove zbilja poslati. I pošto bismo ih patnje oslobodili do vremena do kog im je bilo određeno da je podnese, oni bi odjednom obećanje prekršili. I onda ih mi kaznismo i u moru ih potopismo, jer su znakove naše poricali i prema njima ravnodušni bili. A potlačenom narodu dodasmo u nasljeđe istočne i zapadne krajeve zemlje koju smo blagoslovili, i lijepe riječi gospodara tvoga sinovima Israilovim bile su ispunjene zato što su trpjeli, a sa zemljom sravni smo ono što su faraon i narod njegov bili sagradili i ono što su uvis podizali. I mi sinove Israilove preko mora prevedosmo
Pa oni naiđoše na narod koji je privržen obožavanju kumira svojih bio. O Musa, rekoše, napravi i ti nama Boga kao što i oni imaju bogove. Vi ste uistinu narod koji ne zna, reče on. Zar će biti poništeno ono u šta su se ogrezli bili i beskorisno će im biti ono što su radili? On reče, zar da vam pored Allaha tražim drugog Boga, a on vas nad svim drugim odlikovao? I pošto smo vas mi izbavili od faraonovih ljudi koji su vas najgorom mukom mučili, mušku su djecu vašu ubijali, a žensku vam u životu ostavljali, to je bilo teško iskušenje od gospodara vašeg. Mi odredismo da čas susreta s Musaom bude kad se napuni 30 noći i dopunismo ih još sa 9, pa se vrijeme koje je odredio gospodar njegov ispuni za 40 noći. A Musa je bio rekao bratu svome Harunu, zamijeni me u narodu mome i red pravi i ne slijedi puteve smutljivaca. I kad nam Musa dođe u određeno vrijeme i kad mu gospodar njegov progovori, on reče, gospodaru moj, ukaži mi se da te vidim. Nećeš me vidjeti, reče, ali pogledaj u ono brdo, pa ako ono ostane na svome mjestu, vidjet ćeš me. I kad se gospodar njegov onom brdu otkrio, on ga sa zemljom sravni, a Musa izgubi svijest i strovali se. Čim se osvijesti, reče, uzvišen si ti, kajem ti se, ja sam vjernik prvi. O Musa, reče on, ja sam tebe doista nad drugima poslanicima svojim, i govorom svojim odabranim učinio. Ono što ti dajem, uzmi i zahvalan budi. I mi mu na pločama napisasmo pouku za sve i objašnjenje za svašta. Prihvati ih snažno, a narodu svom zapovijedi da se pridržava onoga što je u njima ljepše, a pokazat ću vam i stanište buntovnika. Odvratit ću od znamenja svojih one koji se bez ikakva osnova na zemlji ohole, i kad god dokaz oni vide, neće u njeg vjerovati. Ako vide pravi put, neće ga kao put prihvatiti, a ako vide stramputicu, kao put će je prihvatiti. To je zato što znakove naše poriču i što su prema njima ravnodušni. Djela će biti poništena onima koji poriču znakove naše i susret na onom svijetu. Zar će biti drugačije kažnjeni nego kako su radili? I narod Musao poslije odlaska njegova izradi od nakita svoga kip teleta koji je rikalo i koji je za božanstvo prihvati. Zar nisu vidjeli da im ono ne govori i da ih putem pravim ne vodi? Oni ga prihvatiše i zulumčari postaše. Pošto se poslije gorko pokajaše i uvidješe da su zalutali, oni rekoše, ako nam se gospodar naš ne smiluje i ako nam ne oprosti, sigurno ćemo među gubitnicima biti. A kad se Musa srditi bijesa narodu svome vrati, povika, kako ste tako ružno poslije odlaska moga postupili? Zar ste ubrzali naredbu gospodara svoga i ploče baci i brata svoga za kosu dohvati i poče ga vući sebi? O sine majke moje, reče Harun, narod moj me slabim smatrao i umalo me nije ubio. Nemoj da mi se svete dušmani i ne ubrajaj mene u zulumčare. Gospodaru moj, zamoli Musa, oprosti meni i bratu mome i učini da budemo pod okriljem tvoje milosti. Ti si među milostivima najmilostiviji.
One koji su tele prihvatili stići će doista srdžba gospodara njihova i poniženje još na ovom svijetu. Tako mi kažnjavamo one koji kuju laži. A oni koji hrđava djela rade pa se poslije pokaju i vjernici postanu, pa gospodar tvoj je poslije toga sigurno onaj koji oprašta grijehe i milostiv je. I kada Musa ova srdžba minu, on uze ploče na kojima je bila ispisana uputa i milost za one koji od gospodara svoga strahuju. I Musa odabra iz naroda svoga 70 ljudi da u određeno vrijeme stanu pred nas, a kad ih zadese potres, on reče: gospodaru moj, da si htio, mogao si i njih i mene uništiti još prije. Zato nas uništiš zbog onoga što su radili bezumnici naši. To je samo iskušenje tvoje kojim ti koga hoćeš na stramputicu skrećeš, a koga hoćeš na pravi put upućuješ. Ti si gospodar naš, pa nam oprosti i smiluj nam se, a ti si oprostitelj najbolji. I dosudi nam dobro na dunjaluku i na ahiretu, mi se uistinu vraćamo tebi. Kaznom svojom ja kažnjavam koga hoću, reče on, a milost moja obuhvata sve. Daću je onima koji se budu grijeha klonili i zeka davali i onima koji u ajete i dokaze naše budu vjerovali. Onima koji će slijediti poslanika vjerovjesnika, koji neće znati ni čitati ni pisati, kojeg oni kod sebe u Tevratu i Inđilu zapisana nalaze, koji će od njih tražiti da čine dobra djela, a od odvratnih odvraćati, koji će im lijepa jela dozvoliti, a ružna zabraniti, koji će ih tereta i teškoća koji su oni imali osloboditi, a oni koji u njega budu vjerovali, koji ga budu podržavali i pomagali i svjetlo po njem poslano slijedili, oni će baš uspjeti. Reci: o ljudi, ja sam zaista svima vama Allahu poslanik. Njegova vlast je i na nebesima i na zemlji. Nema drugog Boga osim njega. On život i smrt daje. I zato vjerujte u Allaha i poslanika njegova, vjerovjesnika, koji ne zna čitati i pisati, koji vjeruje u Allaha i riječi njegove. Njega slijedite da biste bili upućeni. U narodu Musaovu ima zajednica ljudi koji se napućuju istinom i koji prema njoj pravedno sude. I mi smo ih u 12 rodova podijelili i Musaovu smo objavili kad mu je narod njegov vode zatražio. Udari štapom svojim po stijeni i iz nje je 12 vrela provrlo. Svaki rod je znao vrelo iz kog će piti. I mi smo im od oblaka hlad pravili imanu i prepelice im davali. Jedite ono lijepo čime vas opskrbljujemo. Oni nisu nama, nego su sami sebi zulum učinili. A kada im je bilo rečeno: nastanite se u ovom naselju i jedite odakle hoćete i recite: oprosti, a na kapiju uđite glava pognutih, oprostit ćemo vam grijehe vaše, a onima koji čine dobra djela daćemo i više. Onda su oni među njima što zulum učiniše zamijenili drugom riječ koja im je bila kazana, i mi smo na njih s neba kaznu spustili zato što su zulum činili. I upita ih o naselju koje se nalazilo pored mora kad su propise o subotu kršili, kada su im ribe na oči njihove dolazile dok su subotu svetkovali, a kad nisu svetkovali one im nisu dolazile. Eto tako smo ih u iskušenje dovodili zato što su buntovni bili. A kad neki od njih rekoše: zašto opominjete narod koji će Allah uništiti ili ga teškim
mukama namučiti? Oni odgovoriše: da bismo se pred gospodarom vašim opravdali i da bi se oni toga klonili. I kada zaboraviše ono čime su bili upozoravani, mi izbavismo one koji su od nevaljalih djela odvraćali, a zulumčare kaznismo teškom kaznom zato što su stalno buntovni bili. I pošto su oni bahato odbili da se okane onoga što im je zabranjivano, mi smo im rekli: postanite majmuni prezreni. I gospodar tvoj obznani da će prepuštati nad njima vlast od do kijametskog dana nekom ko će ih na najgori način tlačiti. Gospodar tvoj uistinu brzo kažnjava, a on je doista i onaj koji oprašta grijehe i milostiv je. I mi smo ih po zemlji kao narode raspodijelili. Bilo je među njima dobrih, a i onih koji to nisu. Iskušavali smo ih i u dobru i u zlu, ne bili se ispravnom putu vratili. I poslije njih ostala su pokoljena koja su knjigu naslijedila i koja su uzimala prolazna dobra ovog nižeg svijeta i govorila: bit će nam oprošteno. A ako bi im opet dopalo šaka tako nešto, oni bi to prihvatili. Zar od njih nije uzet zavjet u knjizi da će o Allahu samo istinu govoriti? A oni čitaju ono što je u njoj. Ahiret je bolji za one koji se nastoje uščuvati, pa zar ne razumijete? A oni koji se čvrsto drže knjige i koji obavljaju namaz, pa mi doista nećemo dopustiti da propadne nagrada onima koji čine dobra djela. A kada smo iznad njih brdo podigli, činilo se kao oblak. Oni su bili uvjereni da će na njih pasti. Prihvatite snažno ono što smo vam dali i neka vam je na umu ono što je u njemu, da biste se sačuvali. I kad je gospodar tvoj od Ademovih sinova i iz njihovih kičmi izveo potomstvo njihovo i zatražio od njih da posvjedoče protiv sebe: zar ja nisam gospodar vaš? Oni su odgovarali: jesi, mi svjedočimo. I zato da na kijametskom danu ne reknete: mi o ovome nismo ništa znali. Ili da ne reknete: naši su preci prije nas drugi Allahu ravnim smatrali, a mi smo pokoljenje poslije njih. Zar ćeš nas kazniti za ono što su lažljivci činili? I tako eto mi opširno iznosimo dokaze da bi oni došli sebi. I kaži im vijest o onome kome smo dokaze naše dali, ali koji se od njih udaljio, pa ga šetan dostigao i on je zalutao. A da smo htjeli, mogli smo ga time uzvisiti, ali se on ovom svijetu priklonio i za svom strašću krenuo. Njegovi slučaj kao slučaj psa, ako ga potjeraš, on je isplažena jezika dahće, a ako ga se okaniš, on opet dahće. Takvi su ljudi koji naše dokaze smatraju lažnim. Zato kazuj događaje da bi oni razmislili. Loš su primjer ljudi koji ne priznaju naše dokaze. Oni zulum čine sami sebi. Koga Allah uputi na pravi put, bit će na pravom putu, a koga na stramputicu skrene, pa takvi su pravi gubitnici. Mi smo za džehennem mnoge džine ljude stvorili. Oni srca imaju, a njima ne shvataju. Oni oči imaju, a njima ne vide. Oni uši imaju, a njima ne čuju. Oni su kao stoka, čak i gori. Oni su baš nemarni. Allah ima najljepša imena i vi ga zovite tim imenima.
a klonite se onih koji iskreću njegova imena kako budu radili, onako će biti kažnjeni. A među onima koje stvaramo ima ljudi koji druge upućuju istini i koji prema njoj pravedno sude. A one koji naše ajete i znakove poriču, mi ćemo malo po malo, a da oni ni znati neće, u propast voditi. I davat ću im vremena, zamka je moja doista čvrsta. Pa zašto oni ne razmisle da poslanik koji im je poslan nije lud, on je samo upozoritelj jasni? I zašto oni ne promisle o carstvu nebesa i zemlje i o svemu onome što je on stvorio i da im se možda kraj primakao, pa u koji će govor ako ne u Kur'an vjerovati? Koga Allah na stramputicu skrene, nikoga ne može na pravi put uputiti. On će ih ostaviti da u osionosti svojoj lutaju. Pitaju te o smaku svijeta, kada će se zbiti, reci, to zna jedino Gospodar moj, on će ga u određeno vrijeme otkriti, a težak će biti nebesima i zemlji. Sasvim neočekivano će vam doći. Pitaju te kao da ti o njemu nešto znaš, reci, to samo Allah zna, ali većina ljudi ne zna. Reci, ja ne mogu ni samom sebi neku korist pribaviti, ni od sebe kakvu štetu otkloniti, biva onako kako Allah hoće, a da znado ono što je čulima nedokučivo, stekao bih mnoga dobra, a zlo bi bilo daleko od mene. Ja samo donosim opomene i radosne vijesti ljudima koji vjeruju. On je taj koji vas je od jednog čovjeka stvorio, a od njega je drugu njegovu stvorio da se on uz nju smiri. I kad je on nju obljubio, ona je zanijela lahko breme i nosila ga. A kad joj je ono otežalo, njih dvoje su zamolili Allaha, Gospodara svoga, ako nam daruješ zdrava potomka, bit ćemo doista u redovima zahvalni. I kad im je on darovao zdrava potomka, njih dvoje su izjednačili druge s njim u onome što im on daje, a Allah je vrlo visoko iznad onih koji njemu u obožavanju pridružuju. Zar da njemu ravnim smatraju one koji ne mogu ništa stvoriti i sami su stvoreni, i koji ne mogu pomoći niti mogu sebi pomoći? A ako ih zamolite da vas na pravi put upute, neće vam se odazvati, isto vam je pozivali ih ili šutjeli. Oni kojima se vi pored Allaha molite zaista su robovi kao i vi, pa vi ih molite i neka vam se odazovu ako istinu govorite. Imaju li oni noge da na njima hodaju ili ruke da njima prihvataju? Imaju li oči da njima gledaju ili uši da njima čuju? Reci, zovite božanstva svoja, pa protiv mene kakvo hoćete lukavstvo smislite i ne odugovlačite. Moj je zaista zaštitnik Allah koji knjigu objavljuje i on se o dobrima brine. A oni kojima se vi pored njega molite ne mogu ni vama, ani sebi pomoći. A kad ih zamolite da vas upute na pravi put, oni ne čuju. Vidiš ih kao da te gledaju, ali oni te ne vide. Ti ono lijepo što čine prihvati i traži da se čini dobra djela, a neznalica se kloni. A ako te šejtan pokuša na zlo navesti, ti potraži utočište u Allaha, on je uistinu onaj koji sve čuje i onaj koji sve zna. Doista, oni koji se Allaha boje, čim ih dodine sablazan šejtanska, sjete se i postanu razboriti.
dok prijatelje šeitanove šeitani podržavaju u zabludi i nikako ne prestaju. Kad im nikakav znak ne doneseš, oni govore, zašto ga sam ne izmisliš? Reci, ja slijedim samo ono što mi Gospodar moj objavljuje. Ovo su jasni dokazi od Gospodara vašeg i uputa i milost za ljude koji vjeruju. A kad se uči Kur'an, vi ga slušajte i šutite, da bi vam milost ukazana bila. I spominji Gospodara svoga u sebi, ponizno i sa strahopoštovanjem i ne podižujući jako glas, ujutro i na večer, i ne budi među nemarnima. Oni koji su kod Gospodara tvoga doista ne zaziru da mu ibadet čine, samo njega hvale i samo njemu na seđdu padaju.